Tekeza isi dutuyeho, isi yuzuyemo ibitangaza, ibidasanzwe n'amateka adasanzwe atarondowe na benshi. Ese waba warigeze wumva inkuru y'umuntu warengeje metero 2.5 y'uburebure, cyangwa wabonaga isi atayireba n'amaso ahubwo akoresheje amajwi, cyangwa se umugore wavutse afite umusatsi mwinshi umubiri we wose, ariko umutima we ukaba intangarugero mu rukundo no mu buhanga? Ugiye kwinjira mu rugendo rw'amayobera, ubuhanga, ububabare n'imbaraga z'umutima w'abantu badasanzwe. Wakiriye inkuru yitegereze n'umutima wose, kuko ntabwo ari inkuru zisanzwe, ni ubuzima nyabwo bw'abantu batigeze basa n'abandi, ariko bagaragajwe agaciro k'umuntu katapimirwa ku maso. Reba wumve usobanukirwe, maze ubone ko ubuzima ari igitangaza ndetse n'ubudasa bushobora kuba impano. Ku mwanya wa mbere nje kugutembereza umugabo witwa Robert Wadlow, umugabo wakuze kurusha isi. Mu mateka y'abantu hari abantu bagiye bagaragara bafite umwihariko, ariko hari umwe wahindutse igitangaza nyacyo. Yari muremure kurusha abandi bose, akura buri munsi kugeza ku mpera z'ubuzima bwe. Yari Robert Wadlow, umwami w'uburebure, umuntu w'ikirenga mu rugendo rutamenyerewe n'abantu basanzwe. Robert Pershing Wadlow yavutse tariki 22 Gashyantare mu mwaka wa 1918 mu mujyi wa Alton muri leta ya Illinois muri Amerika. Akivuka yagaragara nk'umuntu usanzwe, ariko atararenza amezi make ababyeyi batangiye kubona ko hari kidasanzwe. Umwaka umwe gusa Robert yaramaze kurenza ibiro 20. Mama yake ku mwaka umwe ibiro 20. Yari afite imbaraga n'ingano bidahuye n'imyaka ye. Abaganga basanze afite indwara yitwa hyperplasia ya pituitary gland, ituma umubiri ukomeza gukora growth hormone mu buryo budasanzwe. Robert yakomeje gukura buri munsi. Ku myaka 8 yari afite metero 1.88. Mu mashuri abanza yasabwaga imyambaro yihariye, intebe zihariye, inkweto zikozwe ku rugero rwe. Yari afite umutima mwiza, ariko yaraga gasabwa guhangana n'imibabaro yo mu mubiri. Mu myaka 21 yari afite uburebure bwa metero 2.72. Yari we muntu muremure cyane wigeze kubaho kuri iyi si. Nubwo yari igitangaza ku isi yose, Robert ntiyari yorohewe. Umubiri we waramubabazaga cyane, amaguru ye yari afite intege nke. Yambaraga inkweto zidasanzwe zipima hafi ibiro 4, zikorwa n'uruganda rwa International Shoes Company rwamufashaga mu rugendo rwe. Yakundwaga n'abantu kubera umutima we wuje ubworoherane. Yitwaga The Gentle Giant, ndetse yakoraga ingendo zo kwamamaza yihanganira urujya n'uruza rw'abantu bashaka kumureba. Mu 1940 ubwo yari mu rugendo rwo kwamamaza mu mujyi wa Manchester muri Michanyo, inkweto ye nshya yamukomerekeje ku kagombambari, bituma ahabwa infection yateje septicemia. Ku itariki ya 15 Nyakanga mu mwaka wa 1940 Robert yapfiriye mu bitaro afite imyaka 22 gusa. Bari batarabona ubundi burebure yari kugera, kuko yagendaga akura buri gihe. Robert Wadlow yasize amateka yihariye ku isi. Nubwo yari muremure mu rugero rutigeze rubaho, umutima we ugereranywa n'ubugwaneza n'ubwiyoroshye. Yabaye ikimenyetso cy'uko umuntu ashobora gutandukana n'abandi mu mubiri, ariko akababera urugero mu bwenge no mu mutima. Ku mwanya wa kabiri tuhasanga umugabo witwa Adam Layner, umuntu wabayeho muto cyane akanaba muremure cyane. Mu mateka y'abantu hari abantu bagiye bagaragara bafite umwihariko, ariko hari umwe wahindutse igitangaza nyacyo. Yari muto cyane mu buto bwe, ariko nyuma yaje kuba muremure cyane. Yari Adam Layner, umuntu wihariye mu mateka y'isi. Adam Layner yavukiye muri Australia mu mwaka wa 1999. Akiri muto yagaragazaga uburebure buto cyane. Ku myaka 18 yari afite uburebure bwa metero 1.18, bikamugira muto cyane ku kigero cy'abantu bakuru. Nyuma y'imyaka mike Adam yatangiye gukura mu buryo budasanzwe. Ku myaka 21 yaramaze kugira uburebure bwa metero 2.18. Ku myaka 3 yaramaze kwiyongeraho metero. Ibi byatangaje abaganga n'abashakashatsi, kuko nta muntu wari wigeze agaragaza impinduka nk'izi. Nubwo yaramaze kuba muremure cyane, Adam yahuye n'ibibazo by'ubuzima. Yagize ibibazo by'amagufa n'imikaya ndetse n'uburibwe bukabije. Yaje gupfa mu mwaka wa 1950 afite imyaka 51. Uburebure bwa Adam Layner ntabwo bwamugize igitangaza gusa, bwamugize icyitegererezo cy'uko ubuzima bushobora guhinduka mu buryo butunguranye. Ku mwanya wa gatatu turasanga ubuzima bwa Joseph Merrick, umugabo wagaragaje icyubahiro mu mubiri w'ububabare. Mu mwijima w'ibihe byo hambere, ubwo abantu batiteye ku ndwara ahubwo bagashushanya umuntu nk'ikirangaza, hari umugabo waje kubabaza imitima y'abantu bose bamubonye. Joseph Merrick, uzwi ku izina rya The Elephant Man, yabayeho mu mubiri utavugwaho rumwe, ariko n'umutima w'ubwiza, ubupfura n'ubushishozi. Inkuru ye niyo umuntu wahinduye igikinisho cy'isi, ariko akagira umutima wa zahabu. Joseph Karen Merrick yavukiye muri Leicester mu Bwongereza. Ku itariki ya 5 Kanama mu mwaka wa 1962 yari umwana usa nk'abandi, ariko ageze ku myaka 5 ibintu bitangira guhinduka.
umubiri we watangiye kwerekana ibibyimba bidasanzwe, amagufa ye agakura nabi n'uruhu rwe rutangira kubyimba nk'amababi y'igiti. Ababyeyi be bagerageje kumwitaho ariko nyina yapfuye akiri muto. Se yamushinjaga ubusa amuta ku muhanda. Joseph yaje gutangira ubuzima bw'ubupfubyi n'ubwigunge. Yaje gushyirwa mu bitaramo byitwaga freak shows, aho abantu bafite umubiri utandukanye n'uw'abandi bahabwaga imyanya yo kwerekwa imbaga n'ibitangaza. Joseph nibwo yatangiye kwitwa The Elephant Man kubera ibibari binini, uruhu rumeze nk'urw'inyamaswa ndetse no kutabasha kugenda neza. Bamwe babaga bumva ari ukwidagadura, abandi bakamugirira impuhwe, ariko nyiri bitaramo yamukoresheje nabi, yaramukubaga akamugira nk'icyuma gicuruza amafaranga. Muri 1986 Joseph yaje guhura na Dr. Frederick Travis, umuganga w'inzobere wamukuye muri ubwo buzima bwo gukinwa ku mugaragaro. Yamusabye kubaho mu bitaro bya London Hospital. Nibwo Joseph yahawe amahoro, amenya urukundo rw'abantu, agasoma ibitabo, akandika, akanandikira ibaruwa abamikazi nka Victor. Dr. Travis yavuze ko Joseph yari umuntu w'ubwenge n'urukundo, ubabazwa nuko mu mubiri yari atabasha kubaho nk'abandi. Joseph yapfuye mu mwaka w'1990 afite imyaka 27. Abaganga bavuga ko yapfuye agerageje kuryama nk'abantu basanzwe, bikamuviramo guhumeka nabi kugeza apfuye. Ubuzima bwe bwababaje benshi ariko buhindura imitima myinshi. Joseph Merrick yari Elephant Man, yari umuntu ufite umutima n'ubwenge birenze uko agaragara. Inkuru ye irimo isomo ku bantu bose, kuburanganya kuri buri mu mutima atari ku maso. Ijambo rye hanyuma mbere yo gupfa yagize ati, "Nukuri ndasa nabi ariko umutima wanjye ni mwiza, kandi numva mu mbabazi zanjye ndi umuntu nk'abandi." Ku mwanya wa 4 turasanga intwari itabona ku maso ariko igatembera isi nkibona mu buryo bwihariye. Ese byashoboka gute ko umuntu utabona ashobora kugenda nta nkoni, nta muntu umuyobora, ndetse akajya mu ishyamba wenyine? Uyu si inkuru y'agatangaza n'ubuzima bwa Daniel Kish, umugabo utabona ku maso ariko ubwonko bwe bukamufasha kubona isi mu buryo budasanzwe. Daniel Kish yavukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 1936. Akivuka yagize indwara ya retinoblastoma, kanseri ifata amaraso y'abana. Kugira ngo abashe kurokoka, abaganga bamusabye gukurwamo amaso yombi. Ku myaka 13 gusa y'amavuko yarabaye mu myiri rwose, ariko Daniel niyemere ko kutabona bimubuza kubaho nk'abandi. Ku myaka 2 yatangiye kwikoresha uburyo budasanzwe, akora click akoresheje ururimi, hanyuma kumva amajwi agaruka mu matwi ye. Ibi byamufasha kumenya aho ibintu biri, uko bimwegereye ndetse n'imiterere yabyo. Ibi byitwa human echolocation, uburyo abantu bamwe bashobora gukoresha amajwi kugira ngo babone aho bari, nk'uko udufi twitwa bats cyangwa dolphins dukoresha sonar. Daniel yaje gushinga umuryango witwa World Access for the Blind, ugamije gufasha impumyi kwigenga no kwiyobora. Yatembereye ibihugu birenga 40 yigisha abandi uburyo bwo gukoresha echolocation. Abanga mu bya neurology batangajwe n'uko ubwonko bwa Daniel buhindura inshingano, aho agace k'ubwonko gasanzwe gashinzwe kureba kamufasha gutunganya amajwi, bikamugira nk'umuntu ubona. Abashakashatsi bo muri Harvard na Brain Lab bemeje ko Daniel akoreshwa n'ubwonko mu buryo budasanzwe. Imashini za MRI zagaragaje ko yakora clicks n'amaso afunze, agace k'ubwonko gashinzwe sight gakora neza nubwo amaso ye nta bushobozi aba agifite. Daniel Kish ni urugero rudasanzwe rw'uko imbaraga z'umubiri, ubwenge n'imyumvire y'umuntu bishobora gutsinda imbogamizi z'ubuzima. Yigisha ko kuba impumyi bitavuze kuba umunyantege nke. Daniel Kish yagize ati, "We see not with our eyes but with our minds." Ntabwo tubona n'amaso yacu ahubwo n'ubwenge bwacu. Daniel Kish, intwari itabonesha amaso ariko igatembera ku buntu bwa echolocation. Ku mwanya wa nyuma tuhasanga Julia Pastrana, umugore wahinduwe igitangaza ariko akagira umutima w'intwari. Hari abantu bavuga batandukanye si ku bushake bwabo, ariko ubuzima bwabo bubabera isomo rikomeye ku bandi. Julia Pastrana yari umwe muri bo. Yavukiye mu misozi yo mu burengerazuba bwa Mexique muri 1934. Julia yari afite indwara idasanzwe yitwa hypertrichosis, ituma imisatsi ikura hose ku mubiri, ndetse na hyperplasia ituma izuru n'iminwa n'uruhu bikura birenze urugero. Yafashwe nk'igitangaza, abamurebaga bavuga ko asa n'inyamaswa, ariko yari afite impano nyinshi. Yari umuhanga mu ndimi, akaba umuhanzi w'indirimbo ndetse n'umubyinnyi. Byongeye yari umugore w'ubwenge n'ikinyabupfura, ariko nubwo imiterere ye yabaye impamvu yo kumwamamaza, yari umuntu w'Imana, ubwenge n'umutima w'ubutwari. Julia yarezwe n'umugabo wa leta ya Sinaloa. Nyuma yo guteranwa n'ubwoko bwe, yamusengurukije Uburayi na Amerika mu bitaramo byo kwerekana abantu badasanzwe bizwi nka freak shows. Bamwita The Bear Woman.
cyangwa The Ape Lady. Yari azi indimi nyinshi, azi kuririmba no kubyina, akaba n'umunyabwenge, ariko ibyamuranze ku isura byamubereye igikoresho cy'iterabwoba n'inyungu. Mu 1955 ashyingiranywe na Theodore Lent. Nubwo bari barashakanye, Lent yamufataga nk'umushinga w'agaciro. Lent yamugurishaga nk'ikirangaza, amwamamaza nk'umugore w'imisatsi cyangwa igihangano. Muri make yari imbata y'ubucuruzi aho kuba umugore w'agaciro. Julia yaje gusama inda, ariko mu 1960 amaze kubyara yahise apfa we n'umwana we nyuma y'amasaha make avutse. Lent ntiyahagaritse ubucuruzi, ahubwo yashyize umurambo we n'umwana mu isanduku akawujyana mu bitaramo nk'igikoresho cy'ubucuruzi. Muri 2013 nyuma y'imyaka 153 Julia yashyinguwe mu cyubahiro muri Mexique. Igikorwa cyaranzwe n'amarira y'abagize umuryango we ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Abo bantu bose bavukiye mu mubiri itandukanye, bafite inkuru z'agahinda, ariko bose bagize icyo basigira isi. Uko babayeho ntabwo byababujije kuba ikimenyetso cy'uko umuntu buruta isura. Ushimiye ko twabanye. Nitwa Robert. Kora subscribe tujye tubana mu biganiro by'ubwenge kandi bicukumbuye. Kwiza amahoro n'imigisha.